saa cia Vilingi wa Mauvoo. Ni nawe kwatyo musiaisi akanavo ndhevala watindila watindane saa nisi muthethani wa mundi kwithia wasiathi mbingi na indi ni nawe kwatyo kana wethi wana muthenya wa kwaila na indi avikai saa isio ya ukwata Mauvoo maitu ndini wa Vilingi wa Mauvoo ti saa umwe na nusu wa wiyo ti matuku miongweli na ili mwaini wa 10 mwaka ni ngililila miongweli na ili na indi wambita Veronicah SYOMBUA ningwetika na indi uloko ithaitwa ile Mauvoo maitu kwanzia ya meko ni Teresia mwende muthethani wa mundi tukumanisi Mauvoo makonetie itheka kivethukanyo kulilwa ni mwaki wa kitai na ene ndi kuendea na kule serikali nene vamwe na sia county kunaikisia ene ndi maliu na mbeu vindani twetelete mbua ivikie na kuwa hindi kwa uyu ekata mbeu kwata latumanengete wito utukuni wa umundi alatukumbanesie ni vamwe na kima cha katende kitondo na mboni kulilwa ni mwaki wa kitai. Serikali kuendeka ina ikisia ene ndi liua molio na mbeu. Alimu wanene kukulwa momi siasi la matevite visi vindani tuelekelete mitianini minene. Ene ndi kufundigwa yulu wapata wangu atanio ya ikundi. Vilingi wa Mauvoo. Musiaisiano tukwatianie kwisila mitandao ya mikumuka nilieta Facebook, walau tukwatia hata Mutongo TV, YouTube ni Mutongo TV /FM official nina wikwatio tu kutambanie mwe ngina muthia wa Mauvoo maitu twi mwamba. Na ni Mauvoo maitu tuambisia kuya kauntini ya Kitui, walau mwa alama na ukitia kivila cha MCA wardini ya Chome, dhana mwingi ya udhiloni wa Sua Alfonsi Mukwayo Musimi wa kulia serikali sio ndesio sena wito madina manza na sinya ikisia enende leu wa molio hondumwa na kumandia aimi mbeu sia kuvanda Mukwayo eweta nzani kinyete muno na vena vata wamevea ila ya ile kuthinikianza kwa kwithiwa ya emi uthinikia kwa kutuma kuthinikia ni kutuma enende methiwa na mawi na ni musiaisia ekatukwate Mauvoo asukuma kuloku mwandiki wito Lina Musangi. Kamemekaka mavisa ka Mutongo ya Alfonsi Mukwayo Musimi na ulokumelelia mataki vila kia UMCA ungua kiama kia waipa wodini ya kiomedhana. Mwingia udhiloni wa Sua ni waweta nza. Taiki nyete monoki sioni kie. Vala waweta mivea ila ya ile kuthinikia nza. Kwitha ya ima kuthinikia nza. Ni kutuma enenzi melikia mituoni nzoku taungei na kuodhothe idhoko misieni. Be imina mundu vinya. Nza ne mituki ulasimisia mundu akatwike kingei kana akoye. Na wathukizia kuwa katika villages kana katika misi ya ito. Kula motoi nukuwa bena ungei mwingi, ungei wa mboi, ungei wa nguku, ungei wa indo. Na ni asia ondosu andonomede ama meolika maundu ni asumathuku nundu wa kwithi wa menanza. Ona makau onandu kulungwa misi, ibeti kulungwa misi na siana atumia kutia misi. Nundu wa kuona kana muyo wa kumanda liun, kumanza bisi na kumanza ngua na maundu alangi mususi nitawitubie. Yu ni wakule serikali ya kaunti ya Kitui wa Gavana Julius Makau Malombe avikie na kulikila na kumetana ekali ananza. Ningu kulia pia government ikalate nondusi ukosa undu wanza oyosa ta security issue. Na ege ila muno sina thina wa kiguo sina thina wanza na muno na nza ya indo na nza ya ndu. Wethi na osi nisia inikiludiwa. Nikenda wethi undu batonyeka andu maitu ni matethio ni serikali. Otherwise ni twese serikali no ndi na alikile eriwa ugonze government ikawati ya nethe ka implement kana ikeke ya maanani no ndi ya Kenya no change ona itu alange tume katika Mutongo ina monema ile pia kuchangia kwa supporting government policies unyibani wa mino udhela kila mundu ni wa ile kwitha ai support programs ila sikwete maana kula kuya ni wongela kueta kana inenzima yena mbeusi ya kuvanda kavindani katuelekele vindani ya mbuani oweta kana mbua yewe matana mbeu maivikia na kuvanda na maende ya kuvinyeka omienda serikali manzi aimi mbeu mundu wa mituki ni twange ulikambanda ni na mundu inanza anda manya kuima kana anda tonya kuima o mituki siana zito ni siangia kwanzia kwika mitiani na siana hizo sikwika mitiani siena anza ona kusoma kwina thina
kunienda kwasia serikali ni kalata na andu bene olanda makona undu matonya kubikia enendi rimama bikie o union ni thitwa o kiuma kimwe ngweta na thi bala pe andu ethio no silingi imwe kana ile ngonenge andu maitu neke na mawen beu undu mbeu nio ituma yupa antuma thenani wanza ambuya yuga na umundi ona numa baane ngothinga liko cia thana na alatu ikona namo na ninguthio manenge okabelu kala ndonya nikenda withie ni mabanda na ningi ngumakulia alangi pia mena vinya matethesia andu maitu kwanza sio ma support ona uyovo ni watumia ibinda ikutungia serikali ya kaunti imovea kwa kukunikila maundu mauiti na kunyaikia ndawa masivitalini government ya Kitui County movea nundu chumwa kiino nina yumisie na ninguwa nina nenganie ndawa nuna unionga likwelengi andu maingi matena nza mwiwina wina nza nuko thako kwatwa ni muongo onuka kwatwa ni mathina na andu maitu maingi no mathele nundu akwitha kwinanza kuni pongezi government ya Kitui yongocho ni gavana Malomo andu macho methana nina mukulingi kwa winyibyo matuku nyanya mabika kula sionze kwa mukwayu kula sionze kwa kwilumila kula sionze kwa wiper ngoripoti ya Vilingi wa Mauvoo kuma wodini ya kiomethana mwingi othiloni wa Sua kaunti ya Kitui Nilina Musangi na indi tisonga na mbe vindani ya maniwa metelete mutiani wa KCSE na KCPE mwane kivila wanzama ya kisomo kauntini ya Masaku Grace Bahati ni wenda alimu wanene manenge ya maniwa ivinda yanu ya kuyumbanisia mutiani usu hinge Bahati aikulia alimu ala nene momise asiyela matena utonyi wa kuivande visya skulu ivindani isia na sietelete kuika mitiani Boniface Mutisia hano kutuvuvia Vilingi. Hivi ndani ya manyiwa kuyumbanise mitiani minene wa kilasi cha nyanya na ula wa kilasi cha form 4 kana cha kana mwene kivila wanza maundu makisomo ndini wa mbunge ya kaunti ya Masaku na ila ingi ni MCA wa wadi ya Cheleni la matungulu wa kaunti ya Masaku Mwandu Grace Bahati wa menda alimu kuyumbanise nesa na ingi kuikiria kana manyiwa ni mekala mazukulu nevi ndani yenza na unyivu wa mbesa wende na ukusiwa kuya siai tena utuwanyiwa kuva maalo kiwa dhuka nyoma kusomezi ya manyiwa mwa maskulu ni wasiana situ ilasi bangete kuikala mutiani wa KCP na KCSE congratulations na ningubodha alimu nini siku inathina muno wa school fees na kwinanza na asia maina mbesa cia school fees ko ningubodha alimu mutume ciana isu sikalungwe siekale sukulu twetele basari siuke nondo latu ilonja ibindani the ciana isu ni siku tia skulu na ntuko na nimekwasia masomo mo ko ningumubodha alimu on the mama tungulu constituency mikatulongelia ciana tume si basari okasiana isitu sisi undu tona kuitethesia uwa kwa tomba ulimukuni wa mutalisa ndini wa mbunge na kaunti ya Masaku MC wa matungulu ya udhuloni wa Sua Rafael Nzau ula wetakana kino kutunga masomo na itina na ingi kutuma manyua maleo vitanesa ndini wa mitianiyo muzi ya dhana jana muzi manda nga waya leu na kwete nga waya skulu na kana kuka isi oketina na ndana ziana ingi na especially isi from so eka yu ilo jatafadhali si hii skulu manda hiyo nzia sienu suppliers neza imuyo ololo kwa limu nono nyumu mapushi kuloja siana hivi CDF no break yo de to tie nendelu ingi MCA Rafael Nzau ni wamenda siyo mwana numango ya lugu kunikila amanyola medhu ama kwa mete mesini ni kuithiwa asaimo matena ukwati na mavikiena ukosa ilovia seo matunga maskulu na siana chito zisome day school na day school ningilina kwa tamu we mutoi wakana kata skulu sisi abuta utoine kwako kana kaamia skulu kedhani ingilina likilela tafadhali ibina yemba za mbunge onatoza rio lake maniongezeo ta Kristo na atoi yasio onokeyo na oya chaka na kako kana kama mutoi wakunu wasomelisia ni ingilina ndia zene mbeza nini lakini kwa moyo yumotio watengili umoka iba kaka thi skulu Mwandu Grace Bahati ni wamenda ingine ndi kutethese na kuthuima kulatongo imethe wa maile uthukuma na kute kuthukume na ingi kutethese ndini wa kumanenge maoni mamondo la matonya kwithwa maendo meko isioni cia ndwani kenda kwikiria na mwatonga
alama vikiana usakuana muno MCA maina vikiana ukomelela nthini wa ulama ile uthukuma mwene nthi akaundini ya Masako ili anduma MCA bathe mbungeni ni twina plenary seat cia kila wakeli na wakatatu uni ngomubotha andumba itu mama tungulu mukalika bathe YouTube mukasisia ila tukuweka motion seat bathe mukatutethesia kutwelesia ayetu sukumei kina kana bala mwabikeisie moya atwaisia nesa undu baile nundu ya umwe wa MCA ne legislative na usune wewe ya witu kutwa wasia wenu bathe mbungeni uni ngomubotha mwikala mwithukesia kila wakeli na wakatatu nikanoke sethia ni twatwa mabata menu undu maile Rafael Nzawa inena nthini uneni wake emenda sei kutethesia kutwaisia unenanya na manyoko nyasi kusia kuyumia tha ile siende na kusiwa kwa muika na ingi mwakwithwa meamanyiwa mama skulu iwetakana maundu make mikalile mavindi na uvenduka indi si ingi no kwithwa mavikana uvetukanya uneni na manyuwa mwakwanya maundu make mikalile suicide ingi bie ndo wa pressure sia maisha nini enda kwa asia tuikaje ni siana ni nuku lakini hivi asia na hii siana kwina change ya maisha na ndo metikile ku change ne binda kana kaku maisha lawa iwe na mutima moka ya momo kwa uni be difference na ndo ngi na maeleano siana hivi la tia la makandia siana hivi ala masukuma wasindo siana hii akili sio matuko ni sio lumuno na sindula meka sindo tofauti Mutongo TV kuma kaundini ya Masako nyeneta boni motesia Ikundi miongo itano na ina na ilasi na utalo wa memba ngilumana maana 5 na ino kieva mwe na Sylvia kikundi cha Community Integration Network Chondoni ni sub-countini ya Kitui cha Udhiloni wasua countini ya Kitui ni sakwata manyisio kukonia vata wa ikundi na uniko ula utona ukatika na ikundini iseso ila ya tuewe kanisani wa Deliverance sokoni wa Chondoni wodini ya Kaui. Onesmus Talo ni mwandiki witu wa Mauvoo. Kikundi cha Community Integration Network nthini wa sub-county ya Kitui Udhiloni wasua va kaunti ya Kitui ni cha kwata Mauvoo cha kukwanya vata wa ikundi na unikolo tonya kukame mwambata kikundi isesele atuwa kanisani wa Deliverance ulo sokoni wa Chondoni wodini ya Kaui ndongo isi ya kikundi kima tongwe ni kivwa kivalo cha Chondoni Johnson Mwati ni mawetakana kikundi kiki katerese vanene kukitana nzano vungulu wa Mauvoo na mono kilioni mbunge cha Kitui Udhiloni wasua kielo kitu chambe inaenda nundu President Moi Kibaki marehemu ni waloji nyumba 10 2005 nyumba 10 wewe kikundi kionze kitu kumeopoa nyumba 10 wewe katika security ungiwa mbui ungiwa nguku ungiwa chochote katika village ni woleka ni waniba asuma kethia maete serikali kutonenge information etabe mundu ukie kumanza muthuku kaloko mie kana kata na school education ile masapoti museiwe meo ni busy ni watu nenge list yesu itwavowade kwa serikali na indala ile ikusakana kisomo Mwati ni wakule serikali pamona makundi matemaki serikali kukwata mbongwata ni ino kana kutelese kukitana maundu ala methito mevinya mwenembi ivonza maundu ma kisomo na usesei kinu chambe tuimanza mbesa kondu wa kukilia ndumaito na kuwa kwa nanga ucha ila poverty katika villages na kwa nanga alama tafuri kisomo na kwa nanga alama mangia kalama za mira nikenda wisethia nimeona unduma ile kwika na kwa kitumiku ni tu ya serikali ila ambapo tuthukuma kwa niamba kikundi kitwa CBO sigilo nikenda withie ni matethesia ikundisu tana ingi ma Kenya nake Johnson Shedra kandoi mukwatanithia wa kikundi ki yaseni mavanisi kutwaisio nene na ndongo pamwe na serikali ondumwe na bengi cia bambe ya Kenya kukwata hoteli wonde ulotonya kukile kikundi ki pamwe na memba mo ki ukwati ilelo cha ikundino kila kikundi ki kilelo chacho indi tunabikie bandu tuona nundu imune sindi sina andu meku musima tasoma meyumizi makabika bandu baseo tora nusio tusobie one big community group ta continental ikundino kielelo cha kwa ni kuhakikisha kana kila kikundi kina bifia nicho kila na cha kwa na ilingi kuthiambe na woni wa kwithia tuikwata na kila mundu county government national government non-government organizations wize kwithia andu maitu mabikia kila chionza kitonda kwithia kitona kubikika
utongoi wa ngwatine wiweta kielelo cho kinene ni kukilio kwatiwa NND kumanangala masia mikalile nila siithitwe yambata kila ivinda wakwatana ta CBO na twalikana na tongoi maitu no tutethie ni serikali kwisila tambeza ni cia weso fund no tutone kusi access ta kikundi no tutone ku access misaada ile kunenganwe ni mashirika meki bathukanio utethio tola unenganwe ni president waitu no to access loan cia muthemba tosu na maitu kethia itina wa muthenya no maiyo kindu mesani kuni ni twite na ngoo yakwa kana kila kikoka nundu wa kutethia ikundi cionthe ngakiungamia niketha witheni chabikia maitu nundu ngoo yakwa na kiyo chakwa ni kuona itwa itu yukilite na maitu mateo komananza ani amwe mamemba mangwatani kuma ikundi ni kivathukanyo mayelesio ni mavikite utetheka kumana na uthukumi wa ikundi valame uthuthi alangi makwendeiwa ni kulika ngwatanio ni ikudikano kana kundika na mauteithio ala ikundi ii siendee na kukwata nasiro ni Anastasia Martha wa Mutua kuma kikundi ni kia Tumaini aninonete utethio munene wa ngulu nundu nyene na nyumba ya muungano kwa kwisila nguluvuni na nina vanda miti na andu ma green belt twina wangali wa mazai na nivinda ivasa muno tuvanda miti na mboka ano twitha cia nguku na nituona utethio kwisila sindu nisu nundu ila twata nguku citu nitwakwata mbesa miti itu ila twata nitwakwata mbesa neza katika kikundi kile tunacho I'm the organizing committee na kia kwa ni mupea kila mutungia kikundi kitu na kwata ni nundu na meta nimekuka kwa wingi na ni makulia onalama tiele na mekase na mo ketu kwatane nundu twene no mpaka tuimbe kyake moge yoanda ilivota Vilingi wa Mauvoo kuma Chondoni ile kitu icho Dhiloni Wasu akaunti ya Kitui Neto Onesmus Chalo. Mwene kivila wa maundu mawimi mbungeni ya kaunti ya Masaku MCA Charles Mbova Moli na wetakanano nginaene ndi makaende ya unewa mautao kukonia kuyumbanisia mbua Mbova hainena na andiki Mauvoo ni wamenda enendi alamena ukwati na mate avinyie muno maiket kile kulikilila ndini wa walanyo wa kunyai chambeu ula uvingu iweni gavana wa kaunti ya Masaku muthenani wayo na kunenga na ivuso aimi kumanda undu wa kutethesia kuolanga yuwa Boniface Mutisia no kutuelezea. Tanzania kwa kilanja na kwa ilanja ni mava kaunti ya Masaku na matambia mande na kwa soni silikali ya kaunti ya Masaku kwa kunya ikisia emi mbeo na ezeso ila ya mbewe muthenyani wayo WINAKE mwene kivila wanzama ya maundumani mandhini wa mbunge ya kaunti ya Masaku na ingilani MCA wa kangunda udhiloni wa Charles Mbova wamenda emi kutumia vinda ila jivu kwa ilanja miunda yo na kuikithia kanama inedhewa ni mbua moko matheika na matayumba nitie no tuke une o reports nandu ma weather meteorological department makatuya kwa kulilia kwa mbua yetha ye nini mbewe ino nitukulia imimbe nitukumakulia mabande tene ilatane wa warning sisi ambuya kwetha ye nini teva teimiza aemi patonyaka embuye sui yambe ya yethe mbewe nthi na nundu national government no yeti initiative kana walanyo wa fertilizer pia ni mwezi miunda yitu ni amosie na ndi mika ikekanesa bate muthangote muno esi na fertilizer kana bu utawa wakwa ningukulia aemi mathi obisini wa agriculture mathi merejeste matonye kuthikuwa fertilizer obisini cia cereal board wise kwithia mbeu ino mabanda na yane wale ula wailite ni asia nesa pamwe na effort ya kuimia ene mavikia na ukwata mbeu kwa nondo methanga yo ile kana nondo mavikia na ukwata ngetha yana yuno amera na mwana matavikia ukwata utheika na uwa methanga yo metho moikulia mautao na kuekithia kana maina vanda maliwala matatonya kusia nthini wa mbua nini letonya kuwa ma officer the technical people kana ndo ala meno tuika nthini wa department yesu ya wemi ni mana advice ite kana makamunenga governor otao ula wailite ukesaidhi ya kisio kina kitwa wa mbeu ila nzeo kwa kuvanda kwa aimima isio isu kondo aimima itu etu mukulia make a use of mbeu no mukune pati ila nyo saubya miunda na muibanda mbeu na tibo yanga imbuya yue mbeu siekenesa vani wenda andu onthe metho maikwatene ndini waitambe nenga niwe yonya icha mbeu
na kana andu ala mena ukwati maeleo likila na kuvinya ala mena ukwati munini thini wa iseso thi. Andu maitu ningu mukulia utethio lo nenga na wani silikali withwa wa kweka mitigation kana wa utethesi andu ala avinye aime na mateno kwati muyani kuya imimena vinya o mundu no thukuma na eno tonywa kuwa mbeu na kuvanda munda wake patonyeka muimito sune ndo na umukulia aeke aimiala mateno tonyi pe aimi mundu utafodi mubuko ono utafodi nyusu mubuko be ni mutungia Madam Governor muvea munene muno nundu wa initiative yake ya Rapid Resource Initiative RRI ilono kiena ya mithenya yana yambe anamba kutumanthia matinga both ma county government na ongela angema National Youth Service nikenda withie isio cionthe cia masaku kwiwia wende utemi wa malelu ondu mwiwie Madam Governor nena nwende isio cie kivathukanio cia masaku ndatona kutalania andu mekivathukanio ni mekuona matinga isio ni cio kieweta ethiwane thina mumakethwa mayate ya matambea nesa ikatethesia kula yiwa inene ila yende na ikumbela isio mbingi na kaundi ya masaku na imwe ya isila siende na ukwato ninza kana munyao aimi yu maendete muundani makaime evindani zina vinya muno zila maendete kuika effort ya uthukuma na moko miundani yo na mabune mathei na mundu winanza ona kuthukuma abikie kuvanda in a meaningful way abande kiasi cha ilite na kuthukuma muundani kuyona vinya yuti la masaku kweya wakana tikundu kwithwa ayua masaku kweyua yua be bandu jebikaye katwiwe sietwa na yua yizi kitite andu makitite ubindisia malete uzitwiye sietwa mana kweyua nene ona yaile uthio ni record na nabika bandu nasia mute ola wikuo niona yua yizi ile itwa ye biuve nundu kwina mwaki mwingi. The temperatures are very high. No neni wakini wa menda tongo ikulikila na kusisia enende la vinye na kweka utunga metho kana iliko sionde no utethio kumasilikali nene na kwethwa mema mbe kuvikia enende la mekwenda utethio wa leu. Andu ni meku koma unine nata ni muyumbe musakue. Andu ala meku oka kwa kwacha. Ona meku ete mabata ala manene batola munene ni wa andu maenda vya makomiu. Ukezethia ningu sympathize na mo kana ningu iwa tei na ngiyumisya ona tuia na kila kinini nacho mpaka ona leu ulani na yo physically tukaola na mundu akauma alona kilo ja mbemba kana mubuko wa mutu kwa uywa ni jinge kuma waka nguno kaundini ya masaku nyeni tombo ni mutesya Musesa ekatambe umelia matava nini naende igwithu wandisi okethia mituki na Mauvoo angi maingangi ndukatate kuthivasa. Uteti ni kuibwabwania kana ni undu umwe na kithia na miwa yacho. Sindi wa Susan no sindi wo ne shua kana ni okona wa museo. Siasa ni wathana tie kanieti kwata ni ena tiambi othukuma. Wise ni wisa siethia kathia mbelete kana nzaungu yukitana lelo. Our ideas carried the day but our opponents' tactics they have their way. We have never had such peaceful elections here before. We are one goes home happy. Niwo makwata ndemunda kana tukulie tangie wamanya ii nasio ii no siesi nake ukomele katikati nukusasia irula. Sasa ni kufanya kazi. Lakini kwa kuonya wenda turunguni wa kula ndio gavana wa Kenya. Maobenduku alamekwo tutonya ithatu makimbusia tukalika kimbo kana nguli cionthe ni undu umwe kithekane chokieni. Ruto William Samoei has been duly elected as the president. Haki mwishowe ipatikane so that Kenyans can live happily together. Ours is victory deferred. The figures announced by Mr. Chebukati are null and void. And the whole nonsense of the system has been rendered anality. Useo nekana va ikumbini ya siasa vaicha kunda ngutume vainguli ivosa musakwa mwenende ekulilwa makulio alamo. We celebrate all Kenyans and I pledge and commit that we take Kenya to the next level. I, William Samoei Ruto, the fifth president.
Chango ni mumbewa komana nake Erastus Kithuku Wanzomo kilungu ni cha ikumbi ya siasa kila wachumwa kwa mbe ya saa 3:30 pa Mutongo TV na Mutongo FM ngwatanio ya Mukamba. Musese witu mwendwa Mutongo TV ni avwila ukambani na yakwata nzeve ya luma na watu mevusa ye kuvikia mamilioni ma andu alama tosia isi ya kila muthenya kwa kutangasithia biasala waku kana kumanithia alama evasa ila mundo waku watutia kwisila imanithia sia iku kwa Mauvoo yange tuvikia kwisila nambani ya simu noti 114 kenda ile 18 3 kana ututume email kwisila sales@mutongotv.co.ke. Mutongo TV ni yongwatanio ya Mukamba tukwatanie twaile biasala situ. Mukamba aisye nguli yambe niyo kau indi ni siawe tina neka vila niambia wengi Mukamba ni wisi siya kusandongoi inyusa muluo yu baiko nyo muluo nondo Vilingi ni wabugwa Ukamba witu ni museo na wilato ndi ito Mutongo TV kwatanio ya Mukamba ni trafika Mauvoo makele mavuti no konya uteti utandivya nanima no manidwa bandi ni wa Vilingi wa Mauvoo metha maitu menguno kilandwani ukamba witu kuma ketwinzene mweka make ono mama sako mamoka nenyo mama sako mweka nyamae ono mama kuene matinda Anaitu maisio siya kisuani Ginyamu sini munene wa Kenya ilovi kitambasie kwata iki lalawa nundu wao ni wenyu wa Mauvoo ni wa dhela itisina wa Vilingi kuvuvwa yu mwema kwata mema vyo maumete ito cha kimwe kiruwanda na ngwatanio ni vina yu Mutongo TV nikoka memekoka kama visa alake ukwatanya Mukamba Mutongo TV ngwatanio ya Mukamba nitwavika Dial *811*464# to get Proverbs 3 verse 5 as your skiza tune. Trust in the Lord with all your heart and lean not on your own understanding. In all your ways submit to him and he will make all your paths straight. Do not be wise in your own eyes. Fear the Lord and shun evil. This will bring health to your body and nourishment to your bones. Amen. Dial *811*464# to get Proverbs 3 verse 5 as your skiza. Ni na udhocha ingi musesya twende na kutambania imwe witano ni waumwa kwia muika kutumia simu kana mitandao kwanza ila itonya kumauna takuthukuma online ni kana makwate ilovia sia kuitethia na kumokelia uni kwena na Onesmus Kioko na ulani mungami wa ikundi ya Global Football Investment balawa elesa kana ikundi wije na kielelo cha kutethia amuika na muno kuma thanga sia kana kwa ilia inengo sio na kumevatana na mituo itailite. Onesmus anene andeto hii sub county ya Changamwe ni county ya Mombasa. Angelina Muse na kutuelezea. Onesmus Kioko na ulani muungami wa ikundi ya Global Football Investment nwalesya kana chelelo cho kinene ni kuvikia amoika na kumathuthia maundu ni kivathukanyo wivo tumeimweli wa mitandao nziani ile itonya kumatethia voma na kuikithia kana ni mokelia inengo sia amoika kwanza ya kivathukanyo na muno kwisila mathauni kwa upandu ba gwika maundu mathuku ndo na kwia andu mamoika. The best way kutumia simu yaku ni kutumia simu yaku wisovya mbesa kindu kila kiukutethia o mitungi nundu wethia we busy we manda mbesa na maundu ma ukutethia akili yaku ni kumanga kabisa siendoni nthuku na siendoni sia prostitution na siendoni nthuku ila itetutethia lakini kwithia akili situ ilengeto kindu kimwe kwika kindu cha ututethia maisha na kutethia family situ na maisha maitu.
Ingi nwelesekana mena mawalanyo me mwanya ma kwikithia kana amoika ni methwa na maundu ma kwika tanzia imwe ya kukitana na mathina ma mawia na kuona ni makwa tanzia ingi cia kwiyukilia kiukwati aiwetekana ni methitwe mai mathanga cia kwanzia kivathukanyo ta kumanenga mithinzio ta mivila ni kana kwa ile nengo sio ene ndima kawaida vijana nimeutetheka kwisila kukuza talent kana inengo ila andu mena sio cia mipila cia mathau cionthe nimeutetheka nundu twa maete pamwe nitikuona kana mundu ilo ukona nywa aithauka mathau make nitiuma motivate nitiuma nenga motisha ya kuendea na kuthauka kamana na twa manenga zawadi ta mipila nitiuma nenga mipila nitiuma nenga trophies na sindu mbingi cia umatethia cia umatonyethia kuendea na mathau mo na labda wito wako tuinenga na misaada tuinenga na tuitha na mathau ma kusemba ma mipila na yutu ina mipango ya kwithiwa na mipila mingi na mathau maingi ma kutethia ene nthi na kumaete pamwe withie yu ta andu mamuika ila makwatanite na mathau na maundu maingi ma matethia matitha na ibinda ya kuswania kwika maundu mathuku ta kuthi ung'ea kuthi kukwata andu ngeta naku ni kwithia methia mena kindu cha umatethia andu aingi malikite maunduni mathuku ni kwithia matina pandu maunya mbesa Kavindani kaujuge ncharo na ula uvikite kutetheka ni mulati une umewitano kwi amoika kwikithia kana ni matumia simu na mitandao kwanzia ila siailite na ila itonya kumaunane kana kukitana na unyivu wa mawia kwi amoika vandhi ya Kenya. But charity thing ni ukipeana chakula, je, huyo mtu ambaye umempea chakula kisha atasaidika na nini? Haisaidika na chochote. Ndio maana tunapeana hii kitu uwe mtoto wa mtu ambaye yuko katika mtaa wa mabanda, kama mzazi haizi join, but mtoto ana akili ya hizi vitu za online platforms, anaweza ingia abenefit asaidie familia yake. Maunduni ala ange ikundi yene ya watakana ni mavikia enenthi sioni na kuvikia kumatethia kwanza ya kivathukanyo wivo kumanenga liu tanzia imwe ya kukitana nanza vikia andu ma kawaida enenthi na mwaitu ala kwisila kumanenga leu na ukethia no matetheka oyu kwina nzambingi muno. According to me, mimi kama unavyoona pale, si nimetuma nilete vitu chakula, sasa nitapeana for the members ambao wako hapa. Nilikuwa nimepewa 70 gifts, ni submit to 70 members. Hivyo. Another thing ni huwa nazunguka kwa hizi orphanage. According to ile alivyosema, walikuwa wameenda kwenye orphanage, sasa zingine mnaenda kwenye kanisa. Hoja ni kila mahali unatafuta mayouth ndio na benefit na hii kitu at most. Gilivoti ya Vilingi wa Mauvoo kuma kauntini ya Mombasa ni itawa Angelina Mose. Na tuinga kauntini ya Makueni sima siakatende na kitondo mboni nisiende na kuvuthua ni mwaki sio kinene yende na kutoa oni undula ndongo isia kaunti su evo governor wa kaunti ya Makueni matongo angi maende na kumani yake kukiu mainene ya chathini cha mathiko maithe wa MCA wa Kisau Kiteta Darius Mainga governor ni wawetakana mena livoti ya kuyanakana veikundi sia athui amwe hila nisio siekuothothea mwaki mena muvango wa kunengwa mwana wa kutila mbwau undula nake speaker wa kaunti isu mbilo wawetakana mayaile unengwa mwana wa kutila miti ila ya vuthua ni mwaki Caleb Chalo wa Mutunga na Mauvoo. Neva vetukite mwayumwe kuma mwaki wa mbisio kusi wa mititu nila isimani sia mboni takatende na kitondo na tisi masia mboni sisioka indi mwaki no wende na kukusi wa simani ingiva Makueni takuwa ya chulu kibwezi na makule va kaiti undula wetete vyu vinoneni kuma vala vendongo isia kiuteti vambone vakiwetekana tave amwe mandu alame kwiliwa kwitha me muvangoni wa kukwatia mitito mwaki ila yesimane sia katende na kitondo nikana mitito yesu ya vya mavoya serikali kwisila muvea wa mitito umanenge mwana wa kutama miti ila ya vuthwa undula wa umane wa munoni ndongo ikuma va kaundi ya Makueni itongowe ni gavana Mutula chathini kimwe cha mathiko Kisau Kiteta Mutula akikuna Mungu utemi wa miti va kaundi ya Makueni. Wamekata miti 4,000 pale Kibanda Falls na wanaingia katikati ya msitu wanakata inasako huku nje mkiangalia juu ya mlima unaona kuna miti na hakuna miti. It is a cartel and we will not allow it to deplete our forest cover with an excuse of logging and burning our forests.
Ninauliza Kenya Forest Service together with the county commissioner watusaidie so that we can stop some of these fires. But the county commander wanaangalia tukipata mtu ambaye anachoma hizo misitu yetu kwa makusudi, wewe utalala da. Akiathana kukwatiania na maofisa maithe kao vamwe na maofisa Moses Yungua county commissioner Mutula ni wavuthisya mike yote misingi lekete kunengano ni amuma enende makana mwaki ula wiki mane ukwatagwa ni kenda ukusia mbua. Alona wewe iwekasi wewe kana wewe anu wewe ilega megana aenda ajabura. Nataka ripoti hizi kwa serikali. Na hizo ripoti ni za uongo kwa sababu wale watu wanataka kuchoma hiyo miti kama vile Douglas Mbilu anasema, wanatafuta njia ya kufanya loki na tumesimamisha loki at county. Kama kuna mtu ambaye anategemea utachoma miti ya Kitondo Forest, Katenda Forest, Makuli Forest na Churu Forest, alafu upatiwe license ya kulog, siku zako zimekwisha, hauna license utapata. Kavindani kauna ke speaker wa mbunge ya kaunti ya Makueni Douglas Mbilu ulevikite chathini ki akiumania kiko kina kilo kuweta mwisho munene ni wenda alame kuko kulya mwana wa kutema mitila ya vuthane mwaki maikata tenongi kunengwa mwana osu kwa ula yovivya ye masitu unono lai ofisi nyusu hizi waneka tele ya ngomadi gama bibi so kana marodia kima maili kwa Kenya Forest Service matia like mwana wa kunengwa matelemetila ubie ya ungwa so kana mabyombo magaze mendo badanga bingita wa the dead wood kwa uli project inaene alikuja gawa na senator tuna neni na mambo ona matema ekani kalebo yeye yao nondo na mama na matema ndio ubielele kwa utuzobizi masitu ama nene yao chathini cha mathiko maithe wa MCA wa Kisau Kiteta Darius Mainga. Caleb Chalo, Mutongo TV, kumavambo ni kaunti ya Makueni. Ikundi yimwe ya kiene badliko ni avingwa walanyo wamekanilie wa matukwa kwikithia amuika mainatiwa na itina thini wa maundu makonetie uteti mainene acha thini cha kuvingwa iseseyu mwene kivila wa ikundi Captain Kiema ya siama no sietambia yeye itina wa kuona amuika aingi maitilwa itina maundoni maki uteti. We hope to cure the problem of youth apathy in our country because as from the previous election, only out of the 6.3 million people who turned 18 between 2017 and 2022, only 3 million came out to register for voting, which is about half, which is 50% of that. And that's a serious and worrying number because we need to get involved more in our country's affairs if we want to say, instead of complaining and always we need to do it in a positive way, and that's why we invented Badiliko. It's a transformation that is that is driven by innovative technologies to bring about change, to ensure that youth are part of the development, part of the progress in the society, cutting across all the sectors. Enendi alama tunia sokoni wa Kibwezi nimeenda serikali ya Makueni kuisilamu vyani wa utandithia na masoko kuthini kiathi na mukuli wa kiwanza cha kutoa isendunu nikanamedhiwe matona kuendesya utandithia wo vataingwa mathina mainena na kamemeka. Enendi ni mateta kuvinyewa muno kamwanyani kala katengetwe kutunyia sokoni usu na mwatandithia maiteta maliumo tamekulukilwa nikito nundu wakwalanya maliumo ute wanzia ya viti ivala menda kiyocho kila kikwite ivinda ya saa choswe na wito ula wailete. Kennedy Mulinge ni mwandiki wetu wa Mauvoo.
ni vinda yumwe la tandithia na thowi sokoni wa Kibwezi ula wi kaunti ya Makueni mavite ya kila ivinda mavika sokoni ukutoesya maundu moma kila muthenya aonde maivinene ya mwanthani umunini hangalau kila umwe kuta na angikuwa itambia ni laithito ila simithia mwe matandithia akutandika sindu sio uteo wa lelu na kuulukilo nikito sindu isia uya si bandu tithia isa kuiwogethia ni wo mundu alekatia popote na kwi atade tia sindu tutisawa kula tia watia kundisirese kwa unundu akitumiku kitha ne batomeka tukamandu bandu weze kuta kila kindu ni kyaba ngondo laba ilite kwitu withia ni tutono tanu na alamo zana zimbeza na watia court withia mono tanu kitocho ndeja uluka kiulukila mbokesu kwa ni mbokesu ni tonya omiwa na ikwete mo nundu akitokela kiulukila Valama iweto ndo utawekia wima wa mwi wa enende alama tumia sindu tamaleu hila siala na uote wa malelu. Atandithia au ngima weto kusakani uwa kiwanza tausiye ya mama atandithia kwa makufika sokoni u na muno methana ya soko. Paze ndi leo kwa Kibwezi ni turazio na tinusu. Nundu Kibwezi ni zini soko nene. Na kusema ukweli kulingana na pala na mionele nondula ndumeze yutiketa kwa ane kandu makiko kuthio kundukonge ambapo ezwithia Juni mbeza wethe atiele kwethe ilika ba soko na soko witu kiende tukitha mabato ni mongeleka twikulia mwende na kwigia biti na uza kwithia masoko ni matengewa nyana yani ya uthukumi kwangeleka nyita ba kitu Kibwezi twina soko wa indo twina soko wa utea chindu nini ta nguku na mazingira ni poa ta masije twikuona ka pandu ba kwitethia ni twale kwitha twina yuria na sio siba gugugetha ni twatetheka Yume kule serikali ya kaunti ya Makueni hitongo ni Governor Mutula Kilonzo Junior na Mauvoo utandithia na masoko kaunti ni imatethesia makwata kiwanza kila mathiwe miaka 3 mevitu ni serikali mbitu ya kaunti alama nasa kuiwe nitutono makulia maendele kwikia kithito kila kinaivo mekiange biti zaidi witheni mabikila mwene ndi na mabatala namo asasa nundu ali akuma sokoni tinzio muno so makaisio kila area maka balance with anusio ilingi tu kulya munangango nituongelelwe shedi nituongelelwe miune nundu ba andu nimeva maiteseka muno la kwetho na sua jingi kwetho na miune mesio ndikanela mugoza nyambeza zienu cia koti mwigithe mwoso bandu bathei andu mande na ukwa Vilingi ndono kuma Kibwezi kaunti ya Makueni nyeneta wa Ken Mulinge na musaisa atiendea nambe muvea wandeke wa Kenya kana Civil Aviation Authority wesa kana utandithia uni wende kwa ila kumano na kwithiwa wakunikie itina wa ikuwa ya corona kumila va Kenya mwakani wa 2020 obisa olonga mie maundwa maukui wandeke ayasi utandithia wende kwa ila na mituki ivinda itayasa no kwithiwa uyaila onambe wa undu wailie mbe wa corona utemevuku va Kenya. I wish to confirm that Kenya has invested significant resources in ensuring that our airspace remains the safest in the Africa and Indian Ocean region. We continue providing regional leadership and technical assistance to contiguous states in several areas, including implementation of radar services, training needs assessment, and planning in search and rescue. In addition, we have participated in regional initiatives, key among them being the follow-on study on EAC Upper Flight Information Region Seamless Operations. Kenya has established a robust regional coordination framework in ATS and search and rescue through signing of letters of agreements and letters of procedures. Air traffic is projected to grow. There's a change in different technologies, how to utilize that finite element with the number of planes growing, air transport growing. So how now can you utilize that airspace in a safe and effective way while still adding more users to that particular airspace? And then also that is going to bring about maybe fatigue. And you see, aviation being such a sensitive industry, you have to look at
how the air traffic controllers and the users of that airspace are adapting to those changes. People keep on getting older, new technologies keep on coming up, so you always have to have such functions to figure out the best way to leverage on new technologies, to leverage off the changing skill sets that are needed, and also to keep everybody up to speed from a global perspective. If we're able to open skies, especially in Africa, that's going to lead to more competition and more benefits for everybody. It's going to take down the cost of flying, and that benefit is going to be transmitted to all citizens. However, it has to be done in a managed way where each national airline in each partner state feels it's protected, and that is why one of the key tenets of the single Africa air transport market is a competition rules, because that needs to be agreed upon so everybody feels safe and secure. The benefits are transmitted to the traveling public. The cost of flying is actually reduced, but it's good, but it needs to be done in a managed way before being implemented fully. Musaisa ni tukwata udhumonge omonini naende ndithe wa ndisiokethia oingi. Saingi ni wika landi ukekulia indi andu makengania chao. Ngembesa ni kundiri. Yunya gaswitini na kuya nanga kuluma nuna ngathingira ngwa ata ndiuma mbesa ata ndina mbesa. Na wenda ni kyata. Maunika na chao ubungu we maisha makube. Tuwe saidi ya njamaa umwo kwenda ejita. Timukuna ka umuthuku muno. Nundu ni lazima ulilikane kila kindu na wolwa nu niwekanga na amaku. Kila watu mwa kwambia saile na nusu sia wiyo. Wawona mwaje kuyo. Nukambelo nywa kiwo. Nundu. Utukundu ambia wewe bujamba unguru. Wanya makuyo na wanywa kiwo mayutha ukiaebu. Nyenita wakasena ni muthukumi wa account. Uya kwa education ni kunthukuma. Nasiana sia muthembo tite the yase kuinenge masaris. Okana kagenda ndiki cheki. Oyu o mituki kasi obesuka ende school ka report na siana ile ingi. Na thimibyana kiameba. Nienda umabetanga nie na beba wa mukuka pio. Pilo ele kilungu cha kase kamundu kebata na maisha mametolio na ubungu. Keduke. Mauta mangombe. Yes. Usuwekie. Tipo babu. Na ukiwanzuki. Yeah. Winambesa yuhiti what you want. Nova Mutongo TV ngwatanio ya mukamba. Itia kamba nituendete muno kwikia ngwa cia kithuma kuseuvia cienzo situ na kithuma jua mbea nyameti mukanyenda wa no gili wa kitapakana wethia kana aitiko mitha ndatu kayuma aya keza uma kaikua yuni wo mazwane ama maende maka seat for that reason nikao kitumi ende aitwa mundu ayoka aithambia musi ijo geta wa kithangona aithambia musi ozu na sindilo thamba cia zetizo ngumutavia ndio mutavia mwacienda kiki tawa kikuu wewe na thingitha nju no wasi ni kuthingithanga na nikisio ona wasisia nikitumika kwanzia mbingi akamba maitu nimendete kutumia ikuu muno si atumika na nzia mbingi wewe yake kuu nikitumika kwikionzo viki kutumika kwikia yia kikatumika kwikia leu maende maalukete na ivinda na nzeve kwi Mauvoo alama etawe ni mawithululuko angi makakwatanwa na ve ala mundu siawa namo kweli ve Mauvoo matoneka mwini wa mundu ona mundu atwa wa sivitali kweli kwi wau wita wakuowa kilungu cha uwiti nikilawa kwambilelia kwambia saile na nusu sia wiyo pa Mutongo TV ngwatanio ya mukamba.